Adel drži dildo u ruci. Ne pušta ga iz ruke, vidite. Evo ga, sa dilda idemo na Semira i Dadu. Dobro večer, poštovani gledalci, trenutno se javljamo uživo iz Kafe Balkana ovdje. Sa nama je Damir Potpun koji je prošao dalje u finalu. Damir, imamo pitanje za vas. Gdje potpiš majicu? Gdje potpiš majicu, bolan? Da li ste očekivali pobjedali ovo? Potpiš čovjeku majicu, jel? Prošli ste dalje, ali on je pobedio 1-0. Evo ga, usto je. Slikaj sa njim. Saška, slikam. Dobra, svaka čast. Mora, to što još malo da vidim uživo. Dortmund je prošao. Dortmund pošao. Ole. Da nam recite nam. Molimo izjavu. Intervju, ekskluzivni intervju. Evo stolica za intervju. Ajde. Sjedemo. Ajmo, organizacija. 3, 2, 1. Sa nama je Damir Potpun, čestitamo. Damir, da li ste očekivali malo za ljubim? Ja i ti. Zašto ne? Damir igra! Majice se skidaju. Brke! Samo malo intervju radimo, nemojte smetati. Imam nešto reći. Damir! Majice se skidaju. Od njega si izgubio buraz, ali si ipak prošao dalje. Ajde. Ali si ipak prošao dalje. Ipak prošao dalje.